Pozdrav ljudi, ovdje je Goran PC. Dobrodošli u novi tutorial i danas ću vam pokazati kako da spržite samo malo. Danas ću vam pokazati kako da spržite CD ili USB, znači da prebacite neki film, pjesme ili igru na CD. Znači otićete na vaš Google pretraživač i na ovu stranicu znači stisnit ćete ovo CD Burner XP free download. Znači vjerojatno vam nije ovo prvi put da ste nešto instalirali i to vam, ja mislim, neće biti problem. A ako slučajno bude neki problem i ako mi se bar jedan komentar ovog tutoriala javi da ne znam kako instalirati, meni nije problem snimiti kako instalirati i ja ću snimiti. Znači uđem na onu prvu stranicu, ja sam odmah došao na ovo jer mi se nije dao čekati da mi je čitao. Pa evo, sad ću vam pokazati, ja sam ubacio CD i mi prvo treba raditi i ja ću evo neke pjesme znači prebaciti tamo na CD. Evo ovako, Ctrl+C tamo i Ctrl++, znači zalijepite samo ovako, ovako, označite sve i ovako je naš stavki povacite tu. Znači ne upazirite se na pjesme, nisu moje, to sam trebao, ovome nije bitno, sve stiđi, ali eto. Znači kad ste to kopirali idete snimi. Nema diska, znači tu piše nema diska, znači, dobro, tu je disk, ali mislim da neće raditi disk, znači ne valja. Ali eto, vidjet ćemo. Znači, samo malo. Oprostite zbog toga. Evo, znači, disk nam se počeo snimati. Treba će nekih minuta i po 2 minute, možda i 3. Ali, evo, znači, 80%, 100%. I sada ga završava. Znači, možda će trajati minutu. Samo da, dobro. Još malo i disk je snimljen. Znači, evo ga. Gotovo je, naravno zašteka uvijek. Bar meni zašteka uvijek. Prostite zbog toga samo malo. Dobro, oprostite zbog toga ako ste čuli nešto pozadnji, a ne veze. Znači evo, snimanje uspješno završeno, brzinom bla 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 bla, uklupno vrijeme, minuta i 2 sekunde. U redu. I to bi bilo to. Znači, obavezno da vam kažem, lajkujte stranicu na Faceu, znači to prvo. Ako vam nije problem, znači vama je to sekundu, meni puno znači. Subscribe se na kanal ako niste za još tutoriala i gameplayeva. Lajkujte video obavezno i to bi bilo to. Znači ako ste zadovoljni, ako vam se svidio tutorial, lajkujte, nema veze ako ste možda znali za ovo, ako vam se svidio tutorial, like, to vam je 1 sekundu. Nadam se da ste naučili nešto novo i da za pratitelje mojeg channela imam iznenađenje, znači danas oko 8 sati igrat ću sa jednim prijateljem, znači možete se subscribe na njegov kanal NixPC, znači igrat ću sa njim Counter Strike, znači on će snimat, meni će poslati i ja ću uploadat video, znači stavit ćemo ko je bolji i nadam se da će to biti ja. Znači možete očekivati negdje oko 10-11 sati, zavisi koliko ćemo igrat i zavisi kojim on programom snimam, ne znam točno sad, ali eto, znači možete očekivati video, osim ako nešto ne iskrsne. Nadam se da ste uživali, pozdrav do sljedećeg tutoriala ili gameplaya. Doviđenja.